Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo mu mudugudu wo mu Bwiza akagari ka Rwampara umurenge wa Kigarama hatoragwa umurambo w'umwana w'umuhungu w'imyaka 8 abaturage basanze impande y'amazi anyura mu gishanga yitabye Imana. Umubyeyi w'uwo mwana Nyirangireze Chantal avuga ko yavuye mu rugo ku cyumweru ku manywa akina n'abandi bana bagiye kumushaka mu masaha y'umugoroba bose baramubura ubwo imvura yari itangiye kugwa baza kongera kumubona yapfuye. Umwana yagiye ejo ku manywa ari gukina n'abandi bana nyine aragenda ntiyagaruka nimugoroba tujya kumushaka turamubura. Imvura iguye turabyihora nyine tuva wenda ari butayendaraye mu baturanyi birangira nyine tumubuze gutyo twongeye kumwumva ari hariya nyine ngo yapfuye. Nta muntu wamwishe bigaragara byo mbona ari nk'amazi yamutwaye kubera wenda yaraye aho hanze sinamenye ariko mbona nta wamwishe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Celestin Twahirwa avuga ko kugeza ubu kishe uwo mwana kitaramenyekana. Birashoboka ko yaba yishwe, birashoboka yuko uriya mwana ashobora kuba yahuye n'imvura ifite umuvuduko mwinshi amazi akamuvana mu nzira yagendaga. Hari byinshi bishoboka n'umwana ufite imyaka 8 gusa ariko iperereza iracyakorwa dufite icyizere ko mu gihe tuza kwa twamenye neza aho byakomotse. Abaturiye igishanga bavuga ko hari imirambo bakunze kubona muri ibyo bice bagakeka ko byaba biterwa n'ubugizi bwa nabi. Twe twarashize kuko iyo ubonye umurambo ugwa munsi yawe mu gishanga ejo hashira ikindi cyumweru cyangwa ukwezi ugasanga bahatoye abantu 2 kandi ari hafi aho ngaho natwe kubyakira biratunanira. Amirambo yo muri iki gishanga rero ntago tuzi nimba ari imvura nimba ari abagizi ba nabi ntago nabihagaraho ntago mbizi uko bimeze. Biraduhangayikishije cyane kubona umuntu ubwo ni ukuvuga ngo nimba yapfuye nanjye ejo ndapfa. N'amazi ashobora kuza nanjye akantwara. Bishobora kuba yaba n'amazi cyangwa akaba hari abandi bantu bashobora kubyihishamo bitwaje imvura. Ibyo niko tubikeka. Aha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Celestin Twahirwa arizeza abaturage ko nta bugizi bwa nabi bwiyongereye kuko hari ubushobozi buhagije bwo kubikumira. Mu by'ukuri ugiye kwitegereza ahagiye haboneka umurambo hose haba hari impamvu zitandukanye. Burya nyuma yo kuba umurambo ubonetse uwo ari wo wose uburyo bwabo bwose hakorwa iperereza risesuye, hakorwa gusuzuma umurambo, hakabaho no gushaka amakuru mbere y'uko uwo muntu apfa ndetse no gushaka abantu bashobora kudufasha kumenya amakuru menshi atandukanye. Ntabwo rero buri murambo wagiye utoragurwa mu bihe byashize twawuhuza n'iby'uyu munsi. Nagikwiye kubatera impungenge ko hari ubushobozi buhagije bwo kubikurikirana. Polisi y'u Rwanda inaburira abaturage kwitwararika muri ibi bihe by'imvura ndetse no ku bindi bikorwa babona byahungabanya umutekano wabo bikaba byabateza impfu kandi bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo bibashe gukumirwa hakiri kare. Bienvenue Dame Tusi, televiziyo y'u Rwanda i Kigali.